Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. 11-iyun kunidan Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika va Kanada maydonlarida 2026-yilgi Jahon Chempionati o'yinlari boshlanadi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jahon Chempionatida qatnashadigan futbolchilarning yakuniy ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatdan quyidagi futbolchilar joy oldi: Darvozabonlar: Jordan Pickford, Everton; Dean Henderson, Crystal Palace; James Trafford, Manchester City; Himoyachilar: Reece James, Chelsea; Tino Livramento, Newcastle; Mark Gehi, Manchester City; Ezri Konsa, Aston Villa; John Stones, Manchester City; Jarell Konsa, Bayer, Germaniya; Nico O'Reilly, Manchester City; Dan Burn, Newcastle; Jed Spence, Tottenham. Yarim himoyachilar: Declan Rice, Arsenal; Elliot Anderson, Nottingham Forest; Jude Bellingham, Real Madrid, Ispaniya; Jordan Henderson, Brentford; Morgan Rogers, Aston Villa; Kobbie Mainoo, Manchester United; Eberechi Eze, Arsenal. Hujumchilar: Harry Kane, Bavariya, Germaniya; Ivan Toney, Al-Ahli, Saudiya Arabistoni; Ollie Watkins, Aston Villa; Bukayo Saka, Arsenal; Noni Madueke, Arsenal; Marcus Rashford, Barselona, Ispaniya; Anthony Gordon, Newcastle. Shuni ham ta'kidlash joizki, Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Gerrard Bowen, Miles Lewis-Skelly, Lewis Hall, Dominic Calvert-Lewin kabi yulduz futbolchilar Tomas Tuxelning yakuniy ro'yxatiga kiritilmadi. Eslatib o'tamiz, Angliya terma jamoasi Xorvatiya, Gana va Panama terma jamoalari bilan birga L guruhidan joy olgan.